Wildlife Sanctuary di Sama Central Forest Reserve Arlo Thengpi Kanghu ang Ansilit Begajok Amamajok Patheang Plain Forest Department Kanghon Kapalamajok Nampia Ingnar Ajonar Luta Rongarluk Juipun Dok Moka along inut aning supis sok moron kipi bomahut kopai kilang nojok kesu kipu Karbianglong Autonomous Council CMT Liramrong Hangapan kirap kacohang Long eku berong along Karbi Jutang berangrang aporhut Minu Kikur Riso Sokroy Keklempon Central Range Panbari Dipu Forest East Division ke Parlu Wildlife Sanctuary di Sama Central Forest Reserve Arlu Joparni Thengpi Kanghu Kilit Pik Ajok Thengpi ke Pakrep RKC Pangreng Klungsi Amam Pathe Anglo Pusi Birta Longdun Ingnam Raikom Mati Forest Saikhi Lapen Thengpi Kanghu Abang Phu Atum Angbong Kachingki Kachithan Pahemsu Kedokok Ajoinisi Kachong Hu Atum Awar Saikimi Chu Enlong Pop Titilo Puta Joy Pen Birta Longdun Thu Tangte Kangthirjir Atumon Kimi Mati Environment Kilong Jiaphan Karbianglong Anam Pinamdur Kilir Sengsang Abolon Keraikom Jiaphan Jongsi Ingnam Keparu Asai Langnu Along Chirap Chitodun Pithurong Pulote Karbianglong Ta Kaphere Meme Ang Angsi Nangman Vekpo Pinpur Me Forest Department along appointment kipi Koan ma kiong laan si Thengpi Kanghu aphaita ke bathu tangte komat lo lahaya Thengpi Kanghu along ke khangdun po lasi Sominder Karbia Radatu Munthi Parsik Damhurtha News Desk Report News Fast Karbianglong Pirthe Kiplang Chengpen Karbia Khai along Kithenai Ajutang Minuki Kurmate Sok The Sangthe Kirim ke Biapor Ahut Karbi Nimrokom Aporom Puthi Kirim Abang Ing Arveng Mate Kivirangrang Ason si Nang Manlo Lasonapor Ahut West Karbianglong 3 Nong Jingthong Constituency Arlo Long E Kube Arongamekar Sar Eteron Ahem Pini Alang Li Methang Ahem along Karbia Phurkimo Mate Lokhi Keplang Ingthum Ponsi Minu Kekur Riso Sogroy Asai Dengpon Lasi Alang Litum Ahin Pen Perang Kepen Karjupon Ahut Kethan Pon Ke Tangjubat Dukok Pusi Nili Soksi Sogroy Lo Lapene Soksi Sogroy Pen Putot Hacakan Dukok Pusi Pini alang li kurusa lo mate alun sepolo alang li si kini aku tantri po antona lamang ke se nili hin bang pen mangke karbiatung jutang jubat dokok kusi nili ke klem kabor ilo rada phan lo pen klem dur beng sapo lo pen cintong rada phan sita anso se kapacing thurje phan si nili kabor ilo kadam tang por pusa menali labang so lapusona kam klem pon bom lapusona prang nili klem pipina lasi nili non kiceng lo nili bangke Kopi posin yang lila bang so akam mana asai ke klem poningla ke deng poningla. Laso asai ke deng pon ke la puhelo nilitung mate ilitung karbia aron karbia jutang noko lapen nili kapacing thurji mate ilitung klem pe ong pusi aron jutang avidaji pusi nili rada phan mate kachet pachini lapen ke nili ki klem pon kabori ponegla cinthong lapen ke arong mangke longiku bearong. Tanang li nali kur cethan egi ma. Nili men kur bangke nili ke sar eteron langni Lasi kedoan akarbi atum pusitami lapuson ajutang kapangchul limverji aphan abang putinta mate kedoan karbi atumta kamat hapon je aphan alang litum ahin pen tuning ripon wothat langso pen Rajan Ronghang mohorne bang Protap Kathar News Fast Karbianglong Keroni Southern Range Angkangarluk Keroni Charialia Dungarai Malom Nampia Ingnar Forest Department Kiluk Punajok Mate Kiplung Tek Thedajok Non Malom Rongarlu Ajonarluk Kijui Jam Ajok Hemrit Kowe Narikol Arong Nok Kapalanghu Tek Ponlong Lapen Ajonarlu Hem Thekup Atwar Bithi Bithanta Kijui Jamsi Tek Ponlong Lasojoini Hadak Arat Kidukidam Okchekomrom Lapen Kisung Kaphiri Pensi Jesong Bomlang Sita Forest Atum Thangnat Abidiasai Kiklempon Avilang Lasi Kopio Potsi Forest Tum Chinidet Apita Bangso Putha Saideng Dedet Ma Puta Radatum Karju হাতী মানে মানুহক ঘৰ ভাঙি দিয়ে খেতি নুকসান কৰি আছে
মানুহক মানে ক'ত বা হাতী ক'ত ওলাব কোনো চিষ্টেমে এই নাপায় মুহূৰ্তত ক'ত আছে হাতীখিনি ইয়াতে আছে এই পেট এইটো আমাৰ আছাম অইল যোনটো আছে তাৰ পিছত আছে পিছপিনে আছে কিমান মান আছে হাতী 120 120টামান হাতী আছে অঁ কিমান দিনৰ পৰা আছে এনেকে কালি ৰাতি 5টাৰ পৰা এনেকা আছে ইয়াতে আছে ইয়াতে ঘূৰি আছে ইয়াতে ঘূৰি আছে আপুনি 1 কিলোমিটাৰ আণ্ডৰতে ঘূৰি আছে মানুহৰ কিমান মান মানুহৰ ঘৰ চৰ ভাঙিছে 3জন মানুহৰ ঘৰটো ভাঙিলে ইতিমধ্যে ভাঙিছে আৰু খেতি বাতি খেতি লোকচানটো বহুত মানুহৰ লোকচান হৈছে মোৰো হৈছে 4 বিঘা খেতি হয় গেহু খেতি লগাইছিলোঁ এইটো লোকচান হ'ল কুঁহিয়াৰ খেতি কুঁহিয়াৰ খেতি মোৰ নিজৰ 10 বিঘামান লোকচান হৈছে আৰু লোকৰটো ক'ব নোৱাৰোঁ 500 ওপৰতে হ'ব ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে নাই অহা নাই এতিয়াও এতিয়ালৈকে অহা নাই এনেই ইয়াৰ আগত আহিছিল নেকি একবাৰো অহা নাই কালি ৰাতিও ফোন মাৰিছিলোঁ এনেকা মানুহ কোনো ফৰেষ্টৰ মানুহ অহা নাই घर के अंदर ही बहुत आदमी को आवाज़ दिए उसके बाद करीबन मतलब सब तोड़ ही चुका था हाथी उसके बाद फिर भी पब्लिक ने आके यहाँ के बहुत सारी पब्लिक ने बहुत हेल्प किया है आके उन लोगों ने तब जाके आया तो बाकी के हाथी भागे हैं फॉरेस्ट ऑफिस वाला लोग कितना देर के बाद आए वो लोग कम से कम आधे घंटे बाद आए आधा घंटा बाद आए तब तक तो घर सब टूट गया था जब तक वो लोग आए हैं हाथी मतलब तोड़ के चली गई थी और घर टूट चुका था उसके बाद फिर तो हम लोग अपने घर छोड़ के पड़ोस के घर पे चले गए डर के मारे और मतलब जान भी बचाना ज़रूरी है ऐसा हो गया था कि मतलब आज कल जान भी जा सकती थी किसी की भी हम लोग घर के अंदर केस थे चारों तरफ से हाथी मतलब घेर चुका था घर को ऐसा हो गया था फिर हम लोगों ने किसी भी मतलब सब दौड़ भाग के सबको लेके पड़ोस के घर के छत के ऊपर से मतलब देख रहे कि हाथी पूरा तोड़ रही है अभी भी तब जाके खैरोनी चावल से यहाँ के कुछ लोग आए और मतलब आगे उगी ये सब लेके तो जाके Keroni Pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong Mahamaya constituency ke pharlo tharve abhi khroa rong amekar rong pm kari rong ppr ta ingkoi ratrok kopai kelang nu ajok tractor pen sok moron pibom ahot tractor bearing along achu jingthang lok ajoini alang li achu di bungpon pit ajok kethe tan kisung ki phunang laso ajok tong sekot Guwahati Medical College along keso lang aphan ponlo kiduk det ajok operation aphan tangka kedure det ajok KAAC-CEM Tuliram Ronghang Lapen Mahamaya constituency KAAC-EM Lunsing Teron aphan kirap kachohang Lapen te kapre ke the kiding atum aphan sitami kirap kachohang Hemdoan ason sitami chipadoy etlo sita kadure mate kedorde dokok pusi pherangke kahumri dam ahut ahemasar bura mate ke phove kadang phiapu pen nang pachini don Morona asap so sok dolang Morona kiti pura tektor jaham lo tektor pen se kiti lo anke la niliso pia bangke koson yomne sok pangrum dun pomat ane achu ponde angka achu long plang ke ave pin lo amano na bangke so der lo une der lo ase Guwahati je ponai pu Guwahati je pon lo angke hadak Guwahati amal biam ko angka tangka ave poisa ave bi jonam ye phanta ave selen jonam ye phanta ave lase yang tum sara tum ke ding tum ene ning honra ene pini selen bi ke ana phan asasabag ni rap chetima usena joningri la penge operation ai puta operation a poisa ta ve der lo tum ke duk de boy de longli ta ve phelang ta ve kelong janong ta ve hanvi long ho ta chi or thai lo doru ne der lo aposena li tum kang hon pen a jok ni poisa sap sube ta ni rap du na ni sena joningri lo mai constituency lunsi Teron Liram Rong Hata yo ini kisung boy det ahu dapat cerap situ asap subake ning hondun chat noi puse na chuning ri glo Hawar ke hat pen rupon hangsi News Fast Karbi Anglong Pinidong mukak rong sopi hawarong kerka klipon laso karkli along soner kep ase arklipon lo lapen pinilaso arong ker along kuru sarmate karklipon Ramsing Teron Borsing Kro Hores warong hang atumsi hawarong ker arklipon hawarong ker karklipon along lake don troke brai si atum chingrum ponsi hawarong ker karklipon lapen pini laso karkli along bang pharuge thom ra phoke brage thom abang phubang thiatu riso e jangpen chenglok kurusar atum pen chingrum pet si dong mukak rong sopi hawarong ker karklipon pachun ponlo dong mukak
tahun na arlu parlo an nili tumi ching room do la pineng anan ke nikan ke pleng lo nili tum aprang ta rong ter gibi cheng ni tum higher secondary long segibi higher secondary long ni tum batai ni bila la so pense aphi pu municipal atum sinil tum han long le nang pek lo la se long le abang tani tum long lo salajong lap so pente pineng an kan er ke anang chok bang ke nili tum long je thek long teng pulu tang te kaciru cirek puno la pente cirap kadu ka via tumta la so bang na thulun pa bang ke do la pente pini puis tame chot ke jo kusura kurusara tum pen chenglok abor wa pen chenglok pirthe ni tum ke claim ke dam mesen pusin ni tum punang kokpo la so pen rumut bukan pisame mohet nang tum hanang thanik lo la pente teneng bang ke risoi jang tap na an chetong do lo la si don trokep an peneng an kidang bad lo la supente peneng an susi siarong pa duji pulo anta puer pus tame pirthe la mangso pirthe lang no joini ni tum chi sik u nele la sila dakla private jaga bang putum long honang chi rung do na pidum ta do donation na sana pidum ta do hanwe na pidum atum ta do khule na pidum atum ta do laso abang dolo anta nil tum la so pirthek lang no joini pe ma peneng bang ka sabu mane ki claim puistame tong se kot men si claim na ko la si nilihin pen mangke no nang tum han pachini dun ji pu bangke ka preka veglo nang tum ko pinin nar ju ji du thulang pulu nang te nar ju thu den chon dong mukak pen long kiram teron hawar ki hat pen rupom hanse newspass Karbiang long non malong so han ber time dons na. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbiang Long. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Bokajan Police Station angkang inu Dr. Pukachikrong thapmate ahok he a Dr. Nuruddin Ahmed aphan Bokajan Police atum kang nangdam Bokajan Tengasula pu ahawar along inu Dr. Pukachikrong thap Nuruddin Ahmed pinang an arni pen keso lang bomlo alangli Nuruddin Ahmed keso kilang abang phu bang phia tumaphan apor kilitang mati expire date adwaisi pipon bom pu angthek hadak ahawar arat lapen pinang an chirok tok aradatum pangthek dunsi alang liphan nep ingnang ponlo lapen Bokajan Police arideng hodai ponlo kechok che mati adai kedo Nuruddin Ahmed ahem Morigaon pusi pangthek ponlong কৰিছিলে তো মই পেটৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ মই বহুত দুখীয়া মানুহ পেটৰ কাৰণে ইমান বেয়া কাম কৰে নেকি এক বছৰ পৰা কৰি আছ কিমান কিমান জেগাত যাও ক'ত ক'ত যাও নাযাওঁ ইয়াতে তো কি বেমাৰৰ দৰৱ দিয়ে ইয়াত Hanjang lang sopen Bisnu Lekhe Newspass Karbiang Long.